En lo referente al tema de la paga extra, la reacción del Grupo Municipal del BNG no se ha hecho esperar. Acusan a los socialistas de no tener voluntad política, ya que aseguran que había una partida suficiente como para poder afrontar ese gasto. Cando o BNG deixou o goberno, existía a capacidade económica no capítulo de persoal para facer efectiva esas medidas de impedir que os empregados públicos perderan o poder adquisitivo. Non hai vontade política do Partido Socialista para facer efectivo este acordo plenario que, como decía Somoza BNG, garantiu o cumplimento. Trasladouse, dende que non saímos do goberno para aquí, dende a partida de personal 1.286.000 euros a outras partidas. Por exemplo, unha delas foi publicidade e propaganda, as que se derivaron os cartos que quedaban para garantir que esa paga extra se pudera levar adiante.